Abusian for nyina akwa ba edeba attention TV so den na ekoso ebre na asoin na den na ekoso de mo amunim se ensem a ekoso wo mayimu ensem a eye fresh de enkan soda na edeba ebesom mo so for Rahel obapa enenso maba de ekoso wo mayimu nyina eba besom mo na den na ekoso de Natis Cosmetics and Boutique ada romanti ene me gina ha ma no aye den ameka sagu wasonwe eti bronya ise ya atade empaboa perfume enku ena wo pede ana mekanfo ede amasafo ni kochemu ewo wo mu abdesu e ho na wo kwa ene wa papa de ubenya bi ato wo mu wo ablekuma tarazo agape e ho ena mo ntu ufa ka be bibia ufa ablekuma ka wo so kwa agape unya si agape a wo se tarazo na chese Natis Cosmetics and Boutique wo ma so ye ena wa kwa kopina na so betimi afre wo mo e wo 0242316220 fre wo mo na ekope ene ma papa na fa di bronya Queen Varsity Foundation wono eyo oba so no soronko kama watu ne ho asi ho se akunafo ne amobrofo wo mu eni bie asem ehia ne ye pa enti achade a wono de kwa kwache wo na so besre se de wonso wo no fa bra be ka ne de ne ho na endorse na momfa enkoche na bronya yesu wo mu eni bie no wo mu nya anidaso na sere emra wo mu anim enti frɛ no e wo 0548 302 985 wo friend na say mobile money krampo na wo beje na wada wasene yakopon ahwe so e de ehra wo na me twa me hu sima se me ba ya betwa ensem no so na me twa me hu sima na me ka wo say Attention TV YouTube o sha subscribe na wa share amobi so anya bia hwe Facebook Attention TVGH share na e forward e mankofo enya bi hwe na Facebook comment se wo be ba ye be kenka wo comment nyina e de amaw ansa na no tweme na metwa musima emra meda se unya adaje tweme ema metwa musima kakra bi e de eba ye na ye hye na se dia na ye hyase e de free a rad Joyce blessing na so I Joyce blessing say dey nya yin mo Ghana hanum say no wo ye gospel musician na chese nya menwomo a e na obo na enche ye e na woni ni kunu Dave edi amafo bebre na ade nim no e Dave Joy wo mo ensem beto mo ntin so achese ware gyaye e na foforo kra ba be pie mu na say e ye DNA a obema ne se wakwa akoye chese nkwada miensa a woni Joyce bless na wo no emu mienu enye ono be ma ne dia enti wo be hia nkyere mu e dia free Joyce kwa ensem yi ba ye ne Ghana for sister yi ya titi bi e dia ma ne yie pa twetwe ne sre ne abasa enso wono de wo se apetampe wo man asi edu kuro twedi party ne ho ase a wo pe Ghana for mo na mote mo ho ase na mo mpe na mo de ne nsama ya twapia na mo di twumo so mo fie mu dia wono no hwe emfa ne ho Joyce blessing se wa bre wona bre bom papa waton pure water da chese enema yeso akwachi wo se de ya me se pure water no utimi soa baby abeso afiri wo de be kwachi a ebe kakra na ayehye na ese wo san kwachi ekoje de ye nyu e de ba chi wadi gari a sebe asichire ni so krampo enka hoda enti baby anyakopon amma ne so de na ba bedu no a enipa bi aya wo madwe se wo mo pese wo mo de ne ba fom egu nani mu ase na adom anyakopon de adom no wo mo se na adom no nyina no wo se ne din unbreakable na se chese wuntimi nye den emugu ne dan ti Ghana fo mo na mo de na asem aso amukomu ebu a mo mpe panadol bi enonom no de wanti mu case kra na afi esu kra ne kunu Dave Joy wa ma ne ho kwa na obonsem awura ne mu na wo de Joyce blessing ho sem ne nam no pese wo se wo no Joyce blessing dia enya de ekoso no kura ebu na bam ka plese na yankwohwe Joyce blessing ni video a wo de sa ensem we nyina eko e de amagana fo ni bimra onyam kasie noa otumi abo modi akakra ti menya visa na sika wo di betwa tikiti visa na hie na wantumi entukwa na ogaso na my hustle na mini ye no ye maneba one day will be your day. One day
Say me pure water seller, nene se me jina ha. One day, I said one day things will change. I know and I believe things will change around you. Me am a catch all. Say when you need that one, I say when you are rich, when I say when you GDA. For me example, the tonso, it will cost one show if you are swansea. I'm the Nancy Babola. If you be do not joke, the yakran so soon. Now the Jina can know we don't so I repair you know. Or the sun soon when you know the cycle was when you know as I do. Also sign Nancy call. Now this should come free as I go in the moon, you know. Our day, a radimo being and a son in a diawati. A radimo being and a son in a dear. What baby can crowd bed dentist or your boy, a raddy. This is a way your boy, yes, sir. There's one young one. Raja is blessing a video and your share you know na uko social media so a video bi a air trendy eye arabia ne mpena anasa ne kanchema ne boyfriend akwakotwe mpena wo ne chi a wakwakoto na we de teacher ni a wama school ni homework so wonya na say yama o mentor na kire say 212 224 ne wati ni teacher ni e bo my chance akura Arabe watchi cane papa wutum se cane so de wo she daddy tunsuom e ma ne don ye no de solite papa ho wo de aburu be ma ne te so no akasa ne yemo ba de ntia be ma no atimi akotwe empena e wo da chi na ye nkohwe sa video no embrace ya Enti video no na yakwohwe no we chat say emema no se mo anya study as say machi ti sa ama eba no yeso afọ ho adwe enti say ye hu si yakasa kire mo amompe yetimi nu aduane wudi na efifire zan mo ne yakopa manim ni nyina na yetumfo empra twe ye moamo yale aba ni nyina ye ka mo se mo man de na say aba kasa ena ebeba mu ezan se trokonkon ne krampo aka se abufuo bata abofra akoma ho na entianso aba tintianso aba ne se wo se abufuo no mu me ma da so bata makoma ho tintianso aba ena yede ebetia mo na se de Ghana fo emaya mwasi emu kire bi pa o titiri no ma wiewie SS no a wo mo so a wo mu ni bibi papa bia ye no omo de no munya THUSDAY data bidia na chesensemfo nko a na wo mu di ni social media so emaya yi so a ye kwakohwe mu video ye maya bi omo ho ofeye pa na ensam a efiri wo manu mu ba na sabe megidi se wo kura wo hwe bi na anhwa wo bambebu e wo mo ho wo manim ni de efe na so ensam a wo mo ka na aye de sesei no wo ye bema na se wunika uye bema na se woni mpakesia eno so ka ho bio na ama sese saka wa boys no wo makogigi ndura o de sai so muni se maya na aba no se woni sika na se wona ka mu a wo mpew amai mu so ayeden adwuma ni ho etie na adwuma ni ho de a na mo ma ya eno mu be yusu mu de aye wo mo niema esai se mu pesika enti ensam a maya no keka no mu maya nkohwe bi emrasisia condition miss un na miss o mattress na senwa unni oda munya fa forget unni abise unni kondo abusia afe wa mudi enti a meka se emaya no wo ma na ama sese memu ano sakawa no wo mo de wo mo ye no ensam a mo ken mo ansam a mo ken sikasam ne wuni mpa na wuni sia mo so muni bi wo mo dem enti saasemi a wo ken be makono watena ni nyina woni bia se sikadua na obekwa akwadwo sikadua ni so de mo a na omode mo beje wonu ode ukwaje no oba fufuredi no ode sa oba na kwaje no ne fufuredi sa enti sa suba agbane no yetumu nyina amofo se mo mpe bibi fa mo nsa enye ewo mu so mo imu ayeden adwuma ayeden de na so sabe wo hu ofa ahonya fe nche bi ogina traffic mu ton pure water enti na eno ho asamo so eno no na sa ye nyina ye kai sister Bridget to ai o ere ya wo ye
adwuma ewo Metro FM ya na se Metro TV ai no ewo enkra he enche na freedom of speech nti ede democracy adaroma obi atimi kan bo so asem yi sister yi ebeka ase wono wo pebema a wo betimi anu aduane asa aye cleaning ewo ni fie ede ama no na Ghana fo kasa ya ena rei ene jama oni maduane kura no antia ena ne ensem bebre na sister Bridget akire yen se aduane no oni mu no na emum sa asem na okan ne de no wo ka de aginani enti ye kwa akɔhwɛ sister Bridget otu na video yi a ye kwa akɔhwɛ me de mini ho asem bia ka bi mu wa wo hwɛ na wo hwɛ ne ye ma ekɔso video ni mu ogina kitchen ho na ususu se de wo ka se wogine hudi se woni maduane no anonim no ampa mu jejireje ye kwa bazisia to cook today, but I have a big headache. Because I haven't cooked in a long time, I don't have like salt, iodinated salt. I have this one instead. Okay, the big ones. Now, I don't know how to use that one, so I've decided that I'm going to blend the salt so that it becomes smooth and I can use it. So I'm going to blend the salt for it to be smooth. I've never blended. I've never seen anybody even blend salt before. I mean, I want to try because there's no one to buy me the salt. So okay, I pray that it turns out well. I can use the salt. Oof, the ready boy here. Yeah, Papa. So I'm blending the salt. You watching? Thank you. How you doing? What's that, honey? Oh, thank you so much. One more. Thank you. Yay, thank you very much. Enya sister Bridget otua anka efiri sa ya wo me ebesi na mani firi ye minimu da se adanchina na sa bo njini wo hoyi ansa na ade be no aduane na sa na ade be gu akokɔ nam ho STB no age se wo blende ansa na mi hu bi da me ya me nka ne bebro me se mo a mo njeje se ya mpase se de wo kase aduane no ano wodi munu a wa hwa kakra skamichiskitu e bi e ko so e o video nim na wa kasa efa ejeje ensemo no ni nyina abada wie ye nsebo a me saka ye den na ekoso e na me de aba basum we na me ka o se o hwe e wo Facebook attention Tvgh wo be share na wa comment e be kan e de ama YouTube attention TV subscribe be se de da ye the video to kwa wo benya bi ahwe na face wa share ama afoforo so ahu de ekoso ewo oman mu Rahel Obapa enemidi na mebaya na Natis Cosmetics and Boutique awo maso ye ewo Ablekuma Agape Tarazo Adaroma na bo michidom sa enso na University Foundation bronye wo je achede de akwa koche ama nyankopon afaso ehra kosoa na hwe attention TV na obeye kosoa na hwe attention TV na obeye ehra de mo nyina so afishapa